Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullah alaika
Bapa, kita berjumpa lagi dengan qasidah dari Miftahul Huda. Kepakannya ibu-ibu yang baik, hati gendangannya apa amil aku. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Allahu Allah, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah manggu nama ngan hanjakal kurang asap, kadangu nama ngan hanjakal kurang kompak. Sekali dibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Al-ayat. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala aidan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Naukidan sabadana parantos manjatkeun puja kanu maha kawasa, puji kanu maha suci, syukur ka Allah anu maha ghafur, anu manamantanana alhamdulillah, anu parantos mudrot sareng ngairodahkeun ka urang sadayana, anu alhamdulillah urang sadana tiasa hadir di ieu haflah mubarakah dina raragami eling di Isra sareng di Mi'raj kenana junjungan urangnya tengah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu hilap ka para keluargana, para sahabatna, para tabiin tabiatna, dugi ka urang sadayana salaku umatna anu masih keneh manut miturut kana agamana. Pamudah-mudahan urang sadayana sing teuing syafati mantena amin ya Allah ya Rabbal. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling pertama hadratul mukarramun, fala alimil ulama, para asatid wal asatidah, para hujjaj wal huzazah, wabil khusus Bapak Muballigh, Bapak Kiai Haji Muhyiddin Hasbi anu dilanding kungarana Kiai Sebret anu ti Kabupaten Bekasi. Pamudah-mudahan Allah muliakan amin. Atuh anu kupribados dipika hormat keluarga besar almarhum Bapak Haji Rasta Hasanuddin Ma Haji Warsi beserta keluargana, mudah-mudahan sing dipasihan sehat badana panjang umurna. Atuh sami urang kirim hadaroh wabil khusus kanu gadung tanah ieu muwakif ieu masjid dikawit keneh ti Ba'lan bin Satiman, Mak Sani bin Sarkan, Ustad Hasan bin Elam, Haji Rasta Hasanuddin bin Elam. Allahumma gfir lahum dunubahum wa'afihi wa'fu anhum was'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la tas'al hufratan min hufari nuran wa nas'aluka salamah wal afwa wal afiyata wa futuhal arifin bijahil habibikal mustafa wa rasulikal murtada wa nabiyikal muzzabahu sulahu maqasidina wa yusra umurina umuri dunia wal akhirah syai'un lilahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Atuh anu kupribados dipika hormat ka sepuhan Burandul Sukamakmur, mudah-mudahan sadayana sepuh-sepuh urang sadayana nya dikawit ibuna ti bapan oge mudah-mudahan sing dipanjangkeun umurna, jembarkeun rezekina,
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atuh nu kepribados diberikan hormat aparatur kepemerintahan dari atasan sampai bawahan anu kepribados diberikan hormat. Mudah-mudahan Allah muliakan anu kepribados diberikan hormat para tamu undangan, para bapak, para ibu, para pemuda, para pamudi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda anu catetna anu tebina pokona mah kum anu hadir di tempat anu tiasa disebatan hiji-hijina namina kupribados. Mudah-mudahan ku ayana urang niat di bumi ka ieu tempat sejak tolabul ilmi man inta qala liya ta'allama ilman gupirolahu qabla ayah tua. Mudah-mudahan Gusti Allah ngahampura karena dosa urang sapi acan ngalangkahkeun dua dampang sampean menuju tempat pangaosan. Amin ya Allah ya Rabbal. Para bapak, para ibu sadana, alhamdulillah supados ulah nyongkolong tingkana waktu sumangga urang kawitan acara nomor kahijina nyaeta pembukaan anu urang buka ku urang sadayana ieu acara. Mudah-mudahan sababia barokah awasan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara urang dina wengi ayeuna dikawit dugi ka akhir sing aya dina kalancaran sareng pamudah-mudahan Gusti ulang waka nurunkeun hujan. Lamun rek hujan teh mah engke we geus beres acarana di barokati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Sumangga urang teraskeun kana acara nomor kaduana nyaeta pembacaan hadiah anu insyaallah bade kasanggakeun kakersana Bapak Haji Dadan. Kakersana Bapak Haji Dadan waktos sinareng tempat mangga di haturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin ajim. Astaghfirullahaladzim tubu ilallah. Taubatan nasuha, taubatan nasuha abdan zaliman la yamliku naf'an wala mautan wala hayatan wala nusran wala hadin wa ala kulli salih. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ilayhi abaihi wa ikhwanihi من الأنبياء وإلى الملائكة المقربين وإلى ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية المبشر بالجنة وسائر صحابة رسول الله أجمعين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إليه الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة المحققين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين ثم إلى الأرواح الرباني والعارف الصمداني وسيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسيد محمد
البدوي وسيدنا إبراهيم الأسدي وسيد أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد أحمد بن أروان سيد أبي طالب المكي وإلى أرواح كل ولي وهو الجبال من مشارق الأرض إلى مغرب برها وبحرها أينما كانوا وكائن في علمك وحلت أرواحهم سيدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولزوجاتنا ولأهل بيتنا ولمساجدنا والمسلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم إلى الحسن أرواحهم وبسطهم بالمرتبة وإلى أرواح المرحوم ساتم بن فلان وإلى أرواح بن سليم وإلى حاج راستا حسن بن فلان وإلى أرواح أحمد بن فلان وإلى إبراهيم بن فلان وإلى أرواح نئان بن بطرول وإلى نئان بن إبang وإلى أرواح إيسا بن نئان وإلى أرواح دادang بن حاجي إيسا وإلى أرواح حاجي صخروني بن نئان وإلى أرواح ترمت بن نئان وإلى أرواح سعيد بن نئان وإلى أرواح حاجي غادي بن أمين وإلى أرواح حاجي أنطواب بن حاجي رادي وإلى أرواح المرحومة إيروس بنت نعيان وإلى أرواح ساني بنت سرقم وإلى أرواح حاجة حمود بنت إلوم وإلى أرواح حاجة سروي بنت نئان وإلى أرواح المرحومة مرنا بنت نيمون وإلى أرواح حاجة نعي بنت جيان وإلى أرواح حاجة مختار بقري بن سعيد وإلى أرواح حاجة مرياني بنت حسين أن الله يتقسم برحمة وأمن أهلكم من جميع المؤمنين والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا قول سعة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kepada jamaah sungkerlah Allah pada hadap sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 رأينا قلت يا وجه سروري
كثير وكلي أنتني الله صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا برجب وشعبنا اللهم بارك لنا برجب وشعبنا وباركنا رمضان وحسن مقاصدنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Gusti jamaah barokahkeun dina Rajab sinar saban Gusti jamaah barokahkeun dina Rajab sinar saban dugikeun kana Ramadan dugikeun kana Ramadan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kamu ini ya. Belas kurang belas kali ini tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Al-hadis. Allahumma kalla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qul du'a Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hasin maqasidana amin amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama yang saya hormati selaku pengatur waktu, pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya, yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada Pak Payung Agung, Bapak Kepala Desa Daya Luhur, Bapak Hasapin Hidayat, mungkin ada di perjalanan belum datang. Oh, diwakili oleh Bapak BPD, Bapak Wakil, Bapak RT, Bapak Linmas yang saya hormati, para panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengersa dari keluarga almarhum yaitu Mbak Ibu Hajah Warsi, dari keluarga almarhum Al-Maghfurlah Bapak Haji Rasta, sekeluargi yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ka bapak-bapak oge para donatur dari material Subur Jaya, oge di putra daerah di Bunga Cel Aompong, oge ka Pak Haji Wardi reng-renganana Irmada yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada undangan baik jauh maupun dekat, tak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepadanya. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada guru-guru besar kita yang saya hormati, ibu-ibu semuanya yang pakai tiung, bapak-bapak yang pakai kopiah, ayah kopina, bapak-bapak ayah kopina, ayah ibu-ibu ayah susuna ayah ayah kalau susuna bapak mana anu sami kusimab di hormati payun katurkan semangga urang sami-sami panjatkan puji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kali salamna semoga dicurah limpahkeun ka pangkonan agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina miwah ka para sahabat-sahabatna. Si abdi moal panjang lebar kumargi kiaina sinah panjang. Alhamdulillah pangarsa mubalik parantos aya di tengah-tengah urang sadayana makan bade kadieu ka payun tuh di ditu tuh ibu ningali da sarua da kali di alhamdulillah tos dongkapnya pangarsa anu geus ilahar di dieu mah Kiai Sabret guru urang sadayana sami ku simab didik hormat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, manfaat ilmu, si mudah-mudahan selalu aya di mana Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan ya marhaban. Tafadhol. Pengguru mangga. Wilujan sumping pangarsa guru urang sadayana nu bade masihan wejangan ka urang sadayana. Alhamdulillah. Mangga. Alhamdulillah mengakhir. Alhamdulillah kalau saya di tengah-tengah orang sadayana umargi si mabima lamun sambutan kieu aya mubalik teh sok gugup soalnya tempokeun bae ku pengarsa ajengan ieu teh jelema teh saha cenah gitu cenah teh yang si mabdi moal panjang lebar bade da panitia mah mung nyampaikeun di para panitia parantos ngagero di Masjid Jami dugi ka keliling anu bergerak tina waktosna pangarsa Bapak Wakil Tamo nya nu nepi ka ayeuna beak sorakna tadi kita nyambuti sakalian mung itu geus kueurit cenah kita nyambuti mung pasrah tadi ku manehna we deui. Alhamdulillah mudah-mudahan Bapak Wakil Tamo nu parantos simpetkeun waktosna, mudah-mudahan anjeunna disehatkeun badanna Allah Subhanahu wa taala. Oke, kasadayana si mabdi bade ngabeberkeun tina perkawis penghasilan tina hasil keliling sareng kahiji nyaeta hasil keliling
Irmada nyeta kenging artos teh 3.100.000 sareng ngagero di Bapak Wakil Tamu kenging artos 6.300.000 hasil tina Irmada mungkin timang dasa melalui WhatsApp melalui dana lewat dana kenging artos 1.800.000 jadi totalitas ya artos teh kenging 11.300.000 beasna kenging 155 liter sareng aqua anu ditekel ku pangarsa Pak Haji Wardi nyata nu seueurna 60 bok aya alhamdulillah di pangarsa cucuna Ibu Ami Bapak Yanto ku pangarsa Jang Adi putrana anu jenenganana Jang Muhammad Julkan Ros Eka tadi mencit lomba alhamdulillah daging lomba ayah daging sapi ayahnya tadi daging ayam ayah dan daging manuk alhamdulillah domba 2 tah di pangarsa Jang Ahmad Julkan anu parantos nikahan nyuang putrana atanapi cucuna Ibu Ami Bapak Yanto alhamdulillah tah ieu didonatur di putra daerah mubalik mah ditekel mubalik mah moal nyiwit ka uing nyiwitna ka Pak Haji Rodi eta mah khusus kangge mubalik mah nyata di Pak Haji Rodi alhamdulillah sim abdi bungah amarwata suta di dukungan sadayana nu parantos berjalan langsurna di para donatur di putra daerah di nyata keluarga besar Masjid Jami Miftahul Huda di perusahaan Subur Jaya oge ti Irmada Masjid Jami Bunga Cel toko Pak Haji Wardi antusias anjeunna nekal dina ieu acara oge khususna umumna ti Bapak sadayana nu parantos sumbangsih cim abdi teu waleh-waleh ngadoakeun pangudah-mudahan anu parantos disemumangkeun sebagian hartana dina tuangan sareng leuteunana teu waleh-waleh ngadoakeun hanyalah Allah anu ngawalas ka para jamaah sadayana kumang lipat ganda keuntungan kabarokan kasalamatan babari milik rezeki marura sandang pangan arawet jodoh paranya wiswa cager bager bulu sayu berkah kalawan salamat dilalancarkeun bidang usahana cager bager panjang umur sadayana sing mudah-mudahan soleh-solehakeun keturunanana sing janten tawis amal kasena di dunia sareng akhirat amin amin ya Allah ya rabbal alamin di ujang mualami-lami kumargi ieu Bapak Kiai parantos standby sakitu wae mobil di antawi kasaeun abdi aya cariyosan pondok nyogok panjang nyugak nyeletik kana ati ngabelentarang kana tarang ngabentur kana tuur ulah kirang-kirang ngahapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى رضي الله المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته ولبيته الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا كريمنا وشيخنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي لنا ويكافي المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أمرنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
وبه نستعين وبالحول والقوة والبتاع وسهل كل أمر أسير يا ميسر كل أمر أسير يسر ولا تعسر فإنك يسر كل أمر أسير إليك يسير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حرم علينا في شفاعة محمد من أهل الأرواح عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل وإياهم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah mengaturkeun nuhun ketersana Ustaz Hermanan Farantos mimpiin tutup hadiah, mudah-mudahan acara orang dikawit ku akhir sing aya manfaatna, mudah-mudahan urang sanasing dilebetkeun ku jalma mali salat pribados selaku pengatur waktu penata acara yang keun dihapunten boh bilih tema aya cariosan tengah kauna manah nusa kitu pribados billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.